Narara Gospel TV indirimbo bahise You Raise Me Up waranzamuye yaririmbwe na West Life. Iyo ndi hasi ubuzima bwanjye nacitse intege, ibigeragezo byaje, umutima wanjye uremerewe, ntegereza ndi mu mutuzo, kugeza igihe uza ukajyana nanjye. Waranzamuye mpagaze ku musozi, waranzamuye ngenda mu muhengeri w'inyanja, ndakomeye ndi ku bitugu byawe. Waranzamuye birenze uko nshoboye. Waranzamuye mpagaze ku musozi, waranzamuye birenze uko nshoboye, ndakomeye ndi ku bitugu byawe. Waranzamuye birenze uko nshoboye. Waranzamuye mpagaze ku musozi, waranzamuye ngenda ku muhengeri w'inyanja, ndakomeye ndi ku bitugu byawe. Waranzamuye birenze uko nshoboye. Waranzamuye mpagaze ku musozi, waranzamuye ngenda ku muhengeri w'inyanja, ndakomeye ndi ku bitugu byawe. Waranzamuye birenze uko nshoboye. Waranzamuye birenze uko nshoboye. Narada Gospel TV, ubutumwa mu ndirimbo.